концертот на најголемата балканска звезда Аца Лукас, кој што доаѓа во Скопје и тоа на 25 декември во оваа прекрасна сала Борис Трајковски. Уште еднаш благодарност до сите кои што дојдовте, се надевам дека имавте време малку да се подружите меѓу вас. Пред да му дадеме збор на главниот виновник Аца Лукас, би ја замолил Тара Симов од Хајп телевизија да ве поздрави и да најави уште еден убав настан во овој голем концерт, да најави нешто ново во Македонија. Добар ден на сите мои драги колеги. Пред све сакам да ви се заблагодарам што дојдовте тука за заедно да го најавиме спектакуларниот концерт на Аца Лукас, кој што ќе биде одржан на 25 декември со почеток од 8 часот во арена Борис Трајковски. Би сакала да ви кажам дека Хајп семејството се шири из целиот Балкан и така дојде ред и до Македонија. Од неодамна Хајп МК може да ги следите на социјалните мрежи, а наскоро ќе можете да не следите на Хајп МК портал. Аца, добар ден, како си? Добар ден, добро, сега мало да се извинем, пред свега што сум мало закаснio, тоест нисам мало више, и мало е гужва бил и тако. Инаку Аца имаше голема, богата агенда овие денови, од промоција на втор дел од прекрасен концерт Сава Центар и фала ти што најде време да дојдеш во Па добро, што се мора ни е тешко и започна се мора суради, и воли да доđem u Skopje inače. I privatno imam puno i prijatelja tu i onako, kada dođem u Skopje, onako, onda mi se raspoloženje popravi. Ne znam zašto, ali tako je. Така, предпоставам дека се радуваш на повторна средба со македонската публика 25 декември. Uvek ovde, gde god da je, da li je arena, da li je neki klub ili je bilo koji grad u Makedoniji, znači uvek je dobra atmosfera i uvek volim svirke u Makedoniji. Така е публика. Очекуваш добра журка пред нова година? Свакако, тоа нема прича, што тоа нисам, ја мислам да овде нисам има ниједан лош концерт. Така. Мислам лошо да кажа да е било лоша атмосфера, или да сад количина људи мање више, буде то пуно, али битна е атмосфера е битна и увек е добра атмосфера. Иначе македонска публика е музички јако добро подкована, а ја волим да кажам македонче прво мало, кад се роди прво пропева, па onda прохода. Овде сви певају. Тако е. Така, кажи ми, во Сава Центар имаше еден сосема друг концерт? Да, другачije je bilo malo, jeste. Radili smo kao hteli smo da prilagodimo Sava Centru, stvari ispalo je da je to ideja strašno dobra. Imali smo gudački orkestar, neke pesme smo aranžmanski, jednostavno prilagodili i ono ispalo da to u stvari može i svugde da se radi, tako da iskreno da vam kažem, razmišljam se o tom koncertu u Skoplju, da možda povedemo te gudače i da tu napravimo i tu jedan deo koncerta takav, mislim da je sjajan. Ќе биде дела, ова е голема сала, голема журка пред нова година и луѓето те го очекуваат. Da, biće tu, pa tu će biti ludica, to je sve. Mada u Sava Centru smo imali koncert koji je, eto, kao treba da bude ono, znaš, kao pesma, pa aplauz, pa ljudi sede. Međutim, od prve pesme si što nogama bili do kraja, više se nije videlo da je Sava Centar. Супер. Какви се првите печатоци на колегите новинари од Србија и за концертот и за филмот? Гледам добри критики. Pa znaš šta, dobre su kritike, ali naši su medije malo postali jako čudni. Čak sam najbolje kritike imao od jednog medija od kojeg nisam očekivao, što nećete da pominjem koji su pitali jednog medija koji inače nije naklonjen meni. I imali su super komentari, to je možda i najbolji komentar od svih medija muštarih. Kod nas je u Srbiji postalo sad simptomatično to da kad su koncerti u pitanju da uopšte nije važno šta si svirao, kakva je bila atmosfera. Najvažnije je ko ti je došao na koncert. Da li je bio ovaj kolega, ona starleta, onaj odavde, tako da kod nas inače na estradi je što da se kolege posećuju i jedne i druge na koncertima, znaš. A ja to ne radim, ko mene kolege ne dolaze iz prostog razloga što im ja ne dam karte. Ako neko hoće da dođe od kolega na koncert, može da na blagajnu da kupi karte. Jer ja ne želim da imam više od 20 ljudi sa negativnom energijom na mom koncertu. I onda ako dođu oni, a to je negativna energija, oni dolaze na koncert jedni drugi da vidi kako će loše da im prođe koncert. Mene to stvarno ne zanima, niti ja idem na tuđe koncerte, mislim idem na koncert, ali švedskih zvezda, a ne ovih naših. Niti želim da oni dolaze kod mene na koncert, želim da imam pozitivnu energiju ispred sebe. Jednog dana ću da napravim za njih koncert, ali će samo da dođu oni, to će se zvati čas, to će se dati edukativna rastava da ide kako se radi koncert i kako se to sve radi, pa ako neko bude volio da dođe, to će biti od koristi. Ovako nema potrebe da dođe. Super.
Македонските новинари не се такви, имат многу позитивна енергија. Па не, знаеш што е, види, знаеш што е што си, кад некој ти доđe на концерт и кад некој хоче да даде извештај за твој концерт, onda ќе стварно да напише оно што е било најбоље. Значи, šta е sad važno, ја не стави тај црвени тепих, знаеш, преко njega, преко црвеnog тепиха пролази црвени, и црни, и плави, и зелени, и шарени, и овакви, онаки, nije to uopšte. Onda dođeš ljudi, jednostavno, izveštavaju šta je bilo u koncertu, da li je bila dobra atmosfera, koje se pesme pevale, kako je izvođač to nastupi, da li je bilo to. A ko je bio u loži ovamo, šta je radio to? Pa to je možda nešto propratno. Ako nas, evo, uzmite naše portale pa ćete vidjeti, kao bio je ko... Pa evo ti juče, evo, preključi ova mala, kako zove, Tanja Savić, imala je ono sjajna pevačica, ona je tu napunila tu arenu i sve. Međutim, oni nisu napisali nijednu pesmu koju je napevala, niti šta. Oni su napisali ko je bio na njenom koncertu, ko je došao da je podrži, da li je mama plakala ili nije plakala, ili je bila stresna, da li se otkopčala haljina, mislim, gluposti. Ajde, može i to se napiše, ali koncept, znaš. Ovde, kako sam imao koncert, uvijek su bili komentari pošto koncerta i izašte, bilo je tako i tako, bilo je toliko i toliko, bila je puna hala, nije važno. Jednom sam zakasnio na koncert, bila je zakasnio Luka, šta treba, jeste, jednom ne, pa dobro, to je bilo stvarno je bilo putovali su, ne znam odakle, iz Bosne i bilo zastoj veliki, ali smo stigli. Pa je to pisalo, ali ne piše samo da li je bitno da je neko došao, kažem, iz tog razloga, Mene zovu, da ja nisam sa svim kolegama u zavodi, ali me zovu, ja sam kažem, vidi, kad radim recimo u Reni, znaš onaj južni onaj deo prema autoputa, tu ti je blagajna. Dođeš tamo, dobar dan, kupi kartu, pa idi pa gledaj koncert. Naravno, ne samo zbog para, podelim ja karte, imam ja karte koje delim, ali ljudi, mojim fanovima, za koje znam da kad dođe, će dođe od srca na koncert. A ne još ja da mu dam kartu, onda mi želi loše. Pa to od mene nema. Dobro, ќе видиме како ќе видат критиките. Ali ovde, kaže, ovo, nikako da završi rečenicu. Makedonska i štampa i publika je potpuno dobronamerna, što je najbitnije. Znači, ako dođeš da praviš koncert, ako te već zovu da dođeš da i pevaš, onda su valjda dobronamerni. Nešto da zove niko koji je zle namera dođeš tu da maltretiraš i njega i da slušaš, da te slušaju i koji neće te slušaju. Prema tome, uvek mi je drago da dođem ovde i jedno čekam da bude koncert, a prvo da kažem i ovo je jedno od retkih, i prošli put sam bio na konferenciju štampu pred koncert ovde, evo znaju moji ljudi iz Hajpa, lasom da me vataju da bi došao na ovakve manifestacije, konferenciju štampu, ovde dođem rado, zaista. Одлично, ние сме почастени. Како ќе видат македонските новинари, ќе видиме сега, бидејќи ќе можат да прашаат нашите колеги. Прво ќе ја најавам Нура Оздалиева, одговорен уредник на Хајп ТВ Македонија, со неколку прашања до Аца Лукас. Повели. Благодарам, Александар. Најпрво сакам да искористам оваа прилика да го поздравам најдобриот музички продуцент, собственик и директор на Хај продукција, господинот Саша Мирковиќ. Да, не мога да доđe, bio sprečen, trebao da dođe, ali imao neki nadložeg obaveza, tako da će nas počestiti dolazku na koncu svakako. Неговата визија и подршка се клучни за реализација на овој проект, кој има голема заслуга. Па би сакала Аца да го прашам најпрво сам сакам да го прашам за песната, за промоцијата на песната Крик со Мирош Корич. Интересен хит и има добри реакции на публиката. Како е вашето мислење? Ovako, što se tiče Saša Mirkovića, pre svega i organizacije cele, ne samo ovaj koncert, nego ja radim toliko godina već, 30 nešto godina. Radio sam i ranije Sašu, pa smo negde Turku prekinuo saradnju, pa smo sad radio ponovo. Moram kažem jednu stvar, radio sam sa dosta menadžera, producenta i tako zvanih. I išla mi je karijera i tako, ali ono što je bitno, imamo tu jednu ekipu i to što radi Saša Mirković i kako mi funkcionišemo. Konačno sam došao posle toliko godina karijere u situaciju da ja radim ono što najviše volim i ono što znam, a ono što sve je vezano za moj posao, što mi mrzim da radim, što mi odvratno i što ne znam da radim, to radi Saša Mirković. To jest, znači, konačno sam došao u situaciju da mogu da pevam, da bude kreativan, da pravi pesme, da ne razmišljam ni o parama, ni o organizatorima, ni o gazdama, ni o tome čak ni gde ću da pevam. Znači, uopšte me to više, evo, sad da me pitate gde sam sledeći vikend, ja ne znam da vam kažem, tek treba da mi javim sutra. Uopšte nemam, onda umetnik može da radi kako treba. A pogotovo kad ti imaš nekoga za koga znaš da to sve što ti sad ne razmišljaš, uopšte ne mogu da razmišljaš, znači to bude kako treba leći. Znači, ja uopšte nemam sumnju to što on radi. Tako da je to
jedna najdobitnija kombinacija. Ne mogu sad da ispade sad prepotentno, možda mi nismo svetske zvezde i nismo sigurno, ali ovo što radimo, ovaj način kako radimo, to se zove, to je na svetskom nivou. Tako se u svetu radi. Sad, što mi nismo svetske zvezde, to je zato što smo odavde i što tako dalje. Ali sama konstrukcija i onoga svega što radimo je zaista svetski nivo. I tako se tamo radi, na sreću i na našu sreću i nažalost ovdje drugih ljudi koji to neće. Ako nas neće da radi, to što ime, naši pevači, oni bi vole sve oni da radi, što više para, da ne da nikom ništa, ako može nikom ništa se ne plati, ne može tako da se radi. U karijeri moje, ja sam najzaslužio za svoju karijeru i ne dam nikome da kaže da me napravio, ali u mojoj karijeri toliko stvari ima koje moraju da rade ljudi koji to znaju, jer bez toga je nemoguće. Niko nije sposoban da to radi sam. Sve da radi sam, jer to je prosto nemoguće. Sjećam se, ranije pevači, kada je bilo 90. godina, pa naprave Marina pokojna i Futa, ne znam šta s njima radili, pa naprave neki hitovi ili ne znam Braja, napravi super ploču i onda on, kad uradi tu ploču, onda mu dođu, oni, znaš kao, nema, što ti sad plaćaš njima, daj, to možeš ti. I onda oni postali kompozitori i tekstopisci i na kraju kada mogu da bude i bubnjar u svom bendu i gitarista, ako može sve da bude on, da ne bi onda naravno dolazi do ovoga. Ja ne želim čak i ovim godinama da mi karijera ide na dole, ja hoću do kraja života da mi karijera ide na gore i ne dozvoljavam da mi se takve stvari događaju, zato sarađujemo tako dobro sa High produkcijom i sa Sašom i to će nastaviti do kraja karijere moje sigurno, znači stiglo još 120-30 godina. Toliko sam prodio. Kratko za Mira Škorić pesma. Da, pa Mira je moja, pre svega, sestra, drugarica, prijateljica. Toliko dugo godina ili smo jedan sjajan duet na početku moje karijere. Imali smo jedan sjajan duet, vrati nas sa druže moj koji je i danas je ta pesma. I onda sam ja sad, kad sam radio, inače ceo ovaj materijal koji sad radio sam u studiju Vuka Matića, radim sa njim, sa mojim prijateljem koji mi je skoro sve pesme uradio i koji zaista, eto, godinama piše pesme samo za mene i konačno tu se dohvatili da se nađemo, zaista su pesme, kao da su baš za mene. I bio je taj duet i onda smo razmišljali šta ćemo, koga ćemo i iskreno da kažem, uopšte nisam imao nijednu ideju, bilo je to neki onako predloga, nijednu ideju koja bi mogla da bude efektna i da bude a i ljudska. Znaš, da mi prija da se neki stijen dueta, to je jedino Mira mogla da bude. I mi smo Miru pozvali i ona naravno da je pristala. I eto, tu odradili smo Pipi, lepa je pesma, odlična. Kako se to sad kaže, ima dosta pregleda, jel? To je najvažnije. To je najvažnije. Najvažnije koliko ima pregleda. Posle toga smo izbacili još 2-3 pesme i do koncerta u Skoplju ovdje će biti izbačene sve pesme. Ja sam radio 9 pesama kao album, ali pošto albuma nema one ploče i to, mi smo rešili da izbacimo, naravno onako na YouTube, svaka je propraćena spotom i da ne bi to izbacivali sve odjednom, nego da ljudi to malo imaju vremena da sažvaću pesmu po pesmu. Mi svaki subot izbacujemo po jednu pesmu. Do sada smo izbacili Krik, to je bila prva pesma, druga pesma je posle toga izašla Lutam, pa je onda treća pesma ova koja je meni životna pesma Najjači kad nemam, pa je sad u subotu izašla pesma Duga. Sada u subotu izbacujemo pesmu koja nije faktički na albumu, izbacujemo pesmu koja je light motiv ovog filma Ravično. Pesma se zove Preko vetrova, to je malo drugačije od svega ovoga što sam ja radio, to je interesantno, poslušat ćete. Ona je urađena, nećete verovati, napisano je pre 35 godina. Ja sam je napisao i moj drugi školski, Zoran Stojanović, Đera za takav moj nadimak, on je napisao tekst, ja muziku. Ta pesma stoji 35 godina u nekom zapećku, ne mi sviramo kući, nešto, ali... I onda sam ja pre nekoliko godina uzeo kuću u studiju, napravio neki aranžman i onda kad smo došli na ideju da snimamo film, ispalo da bi ta pesma zaista mogla bude jedan light motiv ovog filma i onda sam ja snimio u studiju otpevao i ispalo je stvarno sjajno sa jednim strastnim instrumentalom, tako da sad u subotu izbacujemo tu pesmu, a onda dalje posle dolaze ove nove pesme s albuma koje su zaista, čućete, nešto onako baš dobro, a i ove ne znam ko je čuo od ovih novih pesama što je čuo, ima tu stvarno dobri pesama, tako da do koncerta u Skoplju će sve pesme biti izbačene i sve ćemo ih izvesti na koncertu ovde i naravno ove stare i bit će to, pošto ja ne mogu da, ja nisam htio da snimam novi album da mi ne traje koncert duže, jer ja ne moram da sviram sve pesme, onda sad još ovih 8, to će sat vremena, ne znam koji da ne sviram. Šalim se, bit će stvarno sve pesme i ljudi će ih već znati dotle, bit će upoznati s njima, tako da to je dobra stvar. Puna
една светска продукција, најавивте Маракана, втора Маракана во 2025. Концертот ќе има посебна символика, дали може да ни откриете која? Па символика е да имаме 2 јубилеја. Јој не се кажем, 30 плюс 10 години. 30 плюс 10. Лакше ми така да кажем. А и Саша има и јубилеј свој продуцентскog rada, tako da ćemo da napravimo to negde zajedno da obeležimo na Marakani. Pa mislim da negde to je, vidi, prvo najadekvatniji prostor taj stadion. Mi smo imali već taj koncert na Marakani, bilo je 70.000 ljudi i bilo je zaista onako impresivno. Evo dan danas imamo te neke snimke sa tog koncerta, to stvarno izgleda onako baš dobro.